Amen, amen, amen. Njalo besicelile bazalwane ukuthi sesijike emakethe sibuye sithole nje manje sithi kancane sesibuyile ke bazalwane. Sisanda kufunza lapha sifunde ifundo safunda amahubo 75 namahubo 76. Sase sifunda from the books of the Apocalypse. Safunda khona Baruch chapter 2 verse 21 to 29. Saze saqina-ke ngekufunda one from the New Testament, which was from the letter to the Galatians chapter 3 verse 15 to 22. Thine-ke sitawufaka timpanze tethu lapha ku the letter to the Galatians. Let us pray. Nkosi qhubeka usiphathe ngemusa, uhambe nathi Nkosi indlela yonke babe, asiyadi thine kodwa wena uNkulunkulu uyayadi, wena uNkulunkulu futhi uyayibona. Hamba phambi kwethu ke Nkosi, ujabula kwethu, our celebration should be Christ Jesus. This we pray, amen and amen. Bangwele lala sesifunde khona kule ncwadi lenithi asesike sifake timpanze tethu kuyo ya Galatians. Incwadi lena tindo tinenge ngike ngachaza itolo kafishane ekseni. And namuhla lala siqhubeka khona, siqhubeka lana isitshela ithi asenginibekisele ngento levamile nje bazalwane. Bantu lababili nasebenze sivumelwano kude longasephula noma angete lutho yingqi nase bavumele. Umpostoli Paul lapha utama kuveta tinto letimbili, uveta umthetho uphinde uveta sethembiso. Kukhona icovenant leyakhiwe yakhelwa etethembisweni, ibe khona icovenant leyakhiwe yakhelwa emthethweni. Le covenant yakhelwe esethembisweni kusuka kube in a one way, like uNkulunkulu wakasethembiso na Abraham, uNkulunkulu lotawukwenta konke. As long as Abraham ahamba akhonta uNkulunkulu, yena uNkulunkulu utawukwenta konke lo. Kodwa ngala emthethweni lohamba nale covenant, the covenant yemthetho yona ihambisana nokuthi kunetinto lesetibekiwe lokufuna ukuthi uhambe ngato letingema-guardrails lapha kulomgwaqo kwekuthi waphuma la uyalimala. Ema-guardrails akanqengane. Uma ngabe uke washayisa ngento engakudzabula imoto ayawudzabula nawe, noma nakulokwetha ibonza lobekwe la ngento akuyingqengi le moto, uyishaya iphihlike iphele. Ngema-guardrails lawo ngumthetho. Umthetho awungqengi, ume nje unje. Kungako uma ngabe sikhuluma ngemthetho lode kukholwa, lo mthetho loyo uyalimata. Kodwa umthetho loda ngekukholwa, loda na Jesu, loda nemusa. Lo mthetho loyo uthi noma ukhona ube nema-cushion of some sort, ukushana uthola i-cushion kwekuthi noma ngabe ushayisile bhadi ungalimali njengalona bekatoshayisa nje ema-back guardrails. Now uthi ke lo mbhali uma ngabe lesithembiso nisakha nibabili, akukabhekeki ukuthi sibese siyaphulwa in any way, noma one of the two athathe i-decision ukuthi hayi mina sengibone ukuthi angisale ngento kanje. Cha, akwentiwa lokho bazalwane. Uyema kushisa ume kubanza. Akufana nalento yanamuhla ukuthi bantu bathatha ivumelwano bahambe bayotithatha phambi kweli-altar umuntu asephule. Labanye basithatha sivumelwano noma bakhe baphakamise bakhe sifungo, yes, enkantolo. Umuntu ajinga eqambe manga akhe sifungo phambi kwenkantolo, athi inkosi yenkantolo lokule nto yakhuluma liqiniso lonke, liqiniso lodwa, inkosi ingisike. Aqede lapho akhulume emanga. Lana-ke siyabona ukuthi umthetho uyinto lenye lehlukile, ngoba umthetho kahle kahle
uthe njengekukhanya nanjengesibuko. Usho njalo lo mbhali la uthi leni umthetho weda ukuthi okhanyisa sono, ngoba lo mthetho ufika 430 years labantu nabaya eGibhithe kusuka lentalelo neAbrahama. So lokhu kukhulunywa ngezethembiso nanabo noma badala abantwana baqaba ukuthi ngabe nguye lo. And isuka kuphi le ndzaba leyo? Isuka le kuAdamu na Eva. Nakathi uNkulunkulu ngitawusindisa noma intalo yemfati iyawuqhoboza inhloko yesitha. And nakatalwa Cain udalwa uqabanga Eve kwekuthi ngentanga nguye. Le gama lelithi Cain alisho umuntu lomubi, lisho umuntu lomuhle, lisho umuntu ngalamanye amagama lokawuletha isolution. But wendani Satan wajikisa Cain wamenda umbulali. Kunebantwana labadelwe bethiwe amagama lamahle, labo bantwana bajinga baba yi-opposite yaloko. Kunetinto nama-projects lekadalo letinto letinhle njona wona lo mthetho was meant for good. Kodwa na tinto Sathane wathi hijacka tiguquka tibe poisonous empilweni. Uthi angikusho lokho bazalwane kwekuthi uma ngabe sikhuluma ngetinto taNkulunkulu sikhuluma ngetinto letinhle, but once hijackwa sitha tiguquka tilethe sililo letinyembeti kulabo labaphila kudo noma labaphila emhlabeni. So ke lana siyabona ke uthi lo mbhalo once kwakhiwa isivumelwano sakhiwa abantu lababili. Uma ngabe kwentiwa isivumelwano emthethweni kuba abantu lababili babonisane bavumelane kwekuthi cha lo munye uba mkhulu empeleni lo munye abe mncane. Sivumelana asikavamisi kwentiwa abantu laba equal. Lo munye uba nemandla lamakhulu, lo munye abe nemandla lamancane. So ke lona nemandla lamancane uyathembisa kwekuthi yena lokubekwa namuhla utawuseva kanje ente kanje lo mkhulu ashathi mina ngitakuvikela ngente kanje as long as wena you stay put on the line. Now lana ke siyabona ukuthi nase baphuma eGibhithe sebahamba baya eveni lethembiso. Ngila khona endleleni lithi liBhayibheli lo mthetho wetha ngesandla sengelosi, lengelosi leyakhuluma in the form of God lapha eTulu entabeni Sinai la Moses beka khona wabuya ke lale mithetho kwekuthi uma ngabe lapha Deuteronomy chapter 28 mangaphosisi uma ngabe abantu baNkulunkulu bathamba kanje kutaba nanathi tibusiso kodwa mabaphambuka kutoba nanathi tiqalekiso. Ngokele ngikhuluma ngawo uthi kulala ama-guardrails, as long as uhamba kahle you are blessed, as long as uphuma ushayisa you are hurt, you are injured by the same thing that needs to give protection kuwe. So ke lapha sibona lokho kwekuthi into lenjalo. And lokhu uma ngabe sesikwentile thine sathi siyakugcina kude lokufuna angeke kude lokufuna ukuthi aphungule. Uthi ke lo mbhali lokhu kwente umthetho wetelana, umthetho wetela ukuthi okhanyisa sono. Angifunde lo verse 19. Pho umthetho wawudzingeke ngani? Wangetelwa kubonakalisa ukuthi siyini sono uthi made kufike lowo lesasiqondziswe kuye sethembiso labe intalo yaAbrahama. Umthetho walethwa dingelosi ngesandla semlamo. So umthetho wema, umthetho uveta sono kude la umthetho khona ngingathi uletha mina ngithi khanda ngisoni onke malanga lapha ngibekise nje lapha emgwaqweni nangihamba kuthi uhamba 30 hamba 60 hamba 40 ubona umgwaqo umuhle ukhanya kodwa kuthi uyahamba 40. Laba lababheke lo mthetho bawubheke ngoba bathi kwekuthi kuhle kwengadi inkomo kuhle kudlala abantwana kuhle kwenteka ini sekubekwa lo mthetho wena nazogijima litubalele lingetulu kwaloko so wephulile lo mthetho. So umthetho
uthi kazihambe ngawo kodwa umthetho uyasehlula imihla ngemalanga. Umthetho uyasiveta ukuthi sibabi kangakanani. Kodwa na-ke Jesu uma ngabe avela uvelela kutokusho ukuthi nibabi kodwa there is a way out. Kulobubi leninabo, there is a way out. And le way out intanga wokuthi Jesu asihlawulele emenzaweni yethu atobhadala the penalty, aphule the power of sin by hanging on the cross. Hanging on the tree. I love that. Hanging on the tree. Ngoba kahle kahle labantu yayisuka lapha ekuthenini vele bahengwe esihlahleni. Kodwa ngoba tonke izinto timodifywe netimoto yavela tathi ngasitho lethu. Na yonke into ngingabala bekunene kwavela ngasinje. But because of the modification namuhla sekwehlukile. Sekunetimoto nje letinye nawuthi uyehla kuyo ivele le moto itikhiye. Iyabala ibale ma-minutes. Kunetimoto letinye letivayo ukuthi seliyana ikale wiper. Kunaletinye lesetikhona nyalo letikutshela ukuthi kunamaphoyisa phambili, kunetinkomo phambili, kunani. Letinye letikutshela ukuthi sowunebuthongo sefuna ukuthi upake. Uma ngabe selokhu uyaqhubeka udrayiva ngenkani ivele ime imoto. Kunaletinye letikutshelayo kwayokuthi nawe ukuthi uyahambisa gravel ethi uyalahleka ngoba tidalelwe ukuthi ihambe kutarot. Nawe uyaqhubeka nale gravel yakho isuke iqishe ngoba icabanga ukuthi soto ilimata. So now yonke into iyamodifywa eplane. Kanjalo nenzaba yokuhengwa esihlahleni yamodifywa ukuthi bantu basale babethelwa esiphambanweni. But the whole thing was about totally humiliation. Noma wengiwe noma ubethelwe, it was about total humiliation. Ukuthi bantu bakubone ubethelwe endaweni lephakeme la utobona khona abantu and kubhalwe sono sakho la ngetulu. Ukuthi ubethelwe nje sono sakho siyini. Wena Jesu watokususa lokho. Kwalabanye labatoqhubeka babethelwe esiphambanweni kumbe uthi umbuso lona simhenge. And Jesu, as long as thina sakhe sivumelane naye noma singahengwa basibophe noma basibethele esiphambanweni bathi lona njalo kwafela ejele, lona njalo kuafeka lendlela lena angeke azangene ezulwini. Uthi Jesu he removed leyo nto leyo. Masifunda incwadi yabaseKolose uthi le ncwadi yemaqala bekasibeke emaqala ngayo Jesu wayisusa ngekuyithatha ayibethele esiphambanweni. So ke umthetho utele kukhanyisa sono sibonakala kangcono uma ngabe umthetho sowukhona ngoba uyakubonisa ukuthi uwone kangakanani. Kodwa umthetho ude emandla ekukusindisa noma kwakubekwe ukuthi uhlaba lembuti uhlabe lemvu wente lokhu ugeze ngalokhu dinenge into betenteka. Mawufunda ukuthi umuntu lonene uqhoko bekagezwa bekaphulukiswa kanjani. You know, it was very very difficult. Nemuntu lophako bekufanele ukuthi ente kanjani. It was very difficult and very humiliating leto into leto. Kodwa ingadi ya Jesu, kodwa ukukholwa nguJesu kufika kwente letinto kutente nicely. Kutente ingathi mina angiboni lutho kani ngonile. Uyabona umthetho wona ngekwawo utosilethela naku lento akhuluma ngako ngingakaphethe. Kweqala usibonisa sono is more of like a prison. Dindronga delijele sono dindronga delijele. And umthetho wona ngekwawo becomes a jailer. Lo tokubamba ayokufaka lapha yangekhathi kuletindvonga te-prison. Lokusho ukuthi umthetho wona ngekwawo ufanana neliwada noma ufanana neliphoyisa lelifike likukweleke likuthathe liyokufaka lapha ngekhathi. And lokhu ngiyena emelapha yena angimangalele nguSathane luqobo lwakhe athi akumangalele athi Sathane yona uthi ungona athi Sathane buya jela
umthathe lo uyomfaka ngekhadi. Kunebantu lababoshwa bangathi ukuthi baboshiwe. Kubuhlungu ukuboshwa uhambe ushumayele njengami ngishumayela nje ngibe ngiboshiwe ngive ukuthi hayi no kona ngiyawenza lo msebenzi kodwa ngiboshiwe. Uyaboshwa umuntu ashumayela, aboshwa isono simbophele somewhere. Abonakala khululekile ahamba ngaphandle kodwa ngaphakathi kwakhe lo muntu uboshiwe. So ke now lisono siba dibonza dibe ngama prison bars. Kube ungabona ngaphandle kodwa ungakhona ukuphumela ngaphandle ngoba uboshiwe la ukhona khona. So ke lana umthetho utosibopha and lana ekhathi kule prison cell kunabantu labathathu. Weqala ngumuntu lo frenyiwe wafrenywa kwathiwa wena wenta ukuthi ungakakwenti khalakaka ngaphakathi. Yini sizathu saloko? Wena sowunemaqubu sonenzondo sowunjani sowungekhathi ufrenyiwe wayofakwa ngekhathi. That's number one. Number two, kunalaba ngekhathi kule prison cell bona babekelwe tingibe emasiteleni kwasahlala abantu bayambuka wathi uthi kodwa bona lo muntu angathi ahamba njena khululekile kanti sekunebantu lasebabekela ugibe kwekuthi ubanje. That is number two. Number three, lokungiyena ke ngowa khona ngulona le vele kusigebengu onile lo committee a criminal act. Yena ulapha ngekhathi uyati futhi uyavuma ukuthi ngikwentile lokho ngonile ngiyati futhi ngilapha ngoba ngifanele. Uyafika ke lofika abude hayi mina ngifrenyiwe, hayi mina ngabekelwa ligibe ngathi khanda sengila ngekhathi ngibanjiwe, hayi mina vele ngakwenta ngisigebengu. Athi ke lota aputa lo mbutho lona lekuyena amonita laba ngekhathi ngiyabekisa nguJesu kwekuthi uyavuma uthi yeJesu ngonile sono sami nasi lengisendile. Athi utozele lesigelekeke lesi sifundise labanye kanti sesivumile sesibonile baze nalaba labalungile labala ngekhathi lababekelwe tingibe bafrenywa bagcine sebathatha lo moya lo avele akukhiphe ngaleso sikhathi discharge. Akubone Sathane uhamba ngaphandle ukhululekile. Athi Sathane hawu leni lona khululeka hambe ngaphandle oneka ngaka lesigelekeke lesathi wako njengaBaraba. Athi Jesu ukhululwa ngimi and ukhululekile impela likala lakhe ngiligezile. Kumqoka kuvuma sono, kumqoka kuvuma ukuthi wone kuphi ngoba kunebantu labathi bona babeseloku babhaka athi kahle ukuthi ungumgulukudu. Lowo muntu loyo ke uyigodi kwakhona lengekhathi ku-prison cell ngoba unekufaka lo moya wakhe. Kodwa ke labathi ukuthi lo vele lengekhathi kunema-department ngema-department ngeke bavume imigulukudu lengafuni ukuvuma iyohlala nebantu lababona ukuthi cha lona ufrenyiwe noma bangeke baze bamtshele kodwa kahlale la adonse la ngekhathi. Now ngifuna ukuthi ngingakafiki lapho bazalwane yabona nansi lenzaba lena lengikhuluma ngoba is practical yinto lebantu bahamba kuyo. Kunebantu labahleli ngekhathi ku-prison cell just because bafrenyiwe, just because babekelwe tingibe. Ngifuna ukuthi kulabo bantu labo let's find comfort ngekhathi emphefumulweni wakho. Wena awuboni lutho uyabona ngesikhathi Maria asolwa kwethiwa ukhuleliswa nguJosepha noma ukhuleliswa ngubani kodwa Maria her conscience was so clean and clear and
ibelief yakhe kuloko lokwakhulunywa ngalo engcwele wayibamba yathula yathi duka ukuthi mina kufike ingelosi yakhuluma yathi kimi noma bangangethuka noma kungabanjani kodwa ngiyakwazi lokukhulunywa uNkulunkulu ngiyakwazi nami impurity yami ngihleli lapha ngiyadada ukuthi noma bangangikhondema but mina ngiyathi umqoka ke lokuthi utati wena noma ngihleli kulesimo lesi kodwa angahlali ngoba kukhona into lententile kwabanjani kodwa ngifrayiniwe kungakonhleli la so ke you are safe where you are kuloko nala uhleli khona you are safe bantu labasenkingeni bantu labafreme wena abanakuthula noma badriver imoto letinkulu bagibela tindiza badle ematafuleni bo-6 meal baphile emhlabeni bahlonishwe nakahamba laphana labanye batenda ukuthi bancane hawu mina bengiyini nje and kodwa bamdisrespecta labanye uyakhumbula isigaba sakhe ukuthi hey phela mina ngiyinkosana kethu phela mina ngingibani ngifunde kangakanani phela mina njani kodwa ngalapha bendeshakaza ukuthi bangamaqoqanyana nje ungathi kuyahlonhlonipha nkosi yami mina ngisilutho kodwa qala umnyathelo noma ungamniki lesikhundla lapha ukuthi ngoba phela lona akafuni ukuthi yena ufuna ukuhlala lapha akahlale khona lapha ya ahlale phansi so aqala lapha hawu mina nje njani so utabona ama reaction ukuthi akayifuni le ndzawo bekento asho ngathi uyatehlisa kanti uyatiphakamisa ufuna ukuthi anakeke ufuna ukuthi babese bathi hawu lona lo tehlisa kangaka nimbona ahlalise ekwentulo nje lapha yana phela lo yana ngumfundisi lomkhulu wasesheshe ngumfundisi uZungu bese basho hawu Nkosi yami nceke uyaNkulunkulu beka athi umnakethu lomkhulu umfundisi Zungu Peter athi uyabona iyangibusisa lento yakhe athi uma ngabe ungumfundisi uyayathi indzawo yakho na ungena uyathi ukuthi ufanele uhlale kuphi hayi lento uyangutenda ungathi uyahlonipha zohleli lapha tatwa cha ulethelwa abafundisi lapha litiye noma kulethelwa abafundisi kuthi ngiyabekisa whatever lokuyayikwendiwe so uyaqala lapha noma kushumayela abafundisi lenkosi abantu abafundisi lapha eThulu labanye bathobuye babona siyaqala lapha yana so uya wena ipolitiki lengekho so bazalwane kumqokwa lokuthi uhlale esimeni sakho kahle ungakhathathwa ngulutho kuze vuke umhlabelo ukuthi ngisoze ngakhathazeka oziphilela ngomsa wakhe bazalwane the people walking out there bangabe baholda ema positions bangabe bahola imali letinkulu kungabe kunjani laba lababekelela ugibe laba kufremile bakufaka into that prison cell don't worry sit there don't mourn for yourself ukhona uNkulunkulu lokulamlela akukhuphe kuleli jele loboshelwe kini noma akakukhuphi kodwa na in the next world it will be known ukuthi wena awuzange wakwenda lokho waframe bosibani nabosibani ngoba beba nema hidden agendas that's number 1 lengifuna ukuthi ukubambe nine leni frame labanye bantu you are in big challenge kukhona la kwangabomnaka khona babanga nalona afuna sikhundla balwa wazo uyabona lona athi ayi umnakethu uyangehlula and umnakethu kulukhuni lokho ukuthi ngingagcina ngento enjani ngoba namhla ngimehlulile kusasa ngihlula namhla bathi uyamthatha lo mnakabo uyomakhela indlu lendlu lekayakha yaba lapha yaba neminyango lo little bit abnormal abeka mkhulu ke lo mnakabo ngemtimba wamfaka lapha kuyakhe wathi nakamfakile wadati tinto lathi tsandzako ukudihla umnakabo and then he kept on feeding umnakabo adla umnakabo kulobukhulu aphinda angete
lokho ukuthi kuphuma kulomnyango emathuba ayangekuphela ngekunyamalala ngekufiphala base bamkhuluma kabi lo uthi yewe lo mnakeni lobophile wamfaka lapho athi no nawe umnyango uvulekile umnakethu angaphuma ngiyamnaka ngimpangisho kudla konke lakuthandayo umnakethu kunebantu labanale that kind of mentality labantu okupha konke lokuthandako kodwa lokukupha lokuthandako is to keep you where you are. And wena nawungakahlakaniphi usilime uthathe lokho kudla ukuthelele somewhere uthathe lokho kudla ukuthelele somewhere unxibe utokhona kuphuma kulowo mnyango loyo you will stay there till the day you are recalled back home uhlale usemaqhubeni usenzontweni konke lokho wondliwa abantu bayakondla ukuthi emaqhubu akhule onke emalanga bakondla ukuthi umuntu ukhule onke emalanga. Let us pray. Baba lolungilese sibongile ngosilivi lakho lelisitshela ngomthetho ukuthi umthetho uNkulunkulu wethu wedela utokhanyisa kangcono sono kodwa sethembiso saNkulunkulu asideli ukutositshela ngetono tethu sitela ukutositshela ngekuphila kwaphakade lokhu kuKristu Jesu ukuthi usihlengile ngengadi yakhe wasenda saba ngemalungisa wasenda saba ngemagoga asezulwini. Siteke uNkulunkulu ethi namandla onke singavumi kuboshelwa Nkosi esonweni Nkosi lode wathi osihlenga kuso ngenxa yokunanzi Nkosi lesiphiwa Nkosi ngileso sono kodwa uNkulunkulu sithi bukele ukuthi sithi awukhona yini kuphuma la noma sithi awufela la ludumo nemandla kungokwakho Jesu manje naphathi. Amen. And the blessing of God Almighty, Father, Son and the Holy Spirit will remain with us all now and forevermore. Amen. Be blessed bantwana basekhaya nisaqhubeka nelusuku lwanamhlanjena onke amalungiselelo enu noma ngabe niyojabula kangakanani. Let your joy be Christ, let your celebration be Christ, not anything else. Amen and amen. Baba lolungilese sibongile Nkosi ekuseni egameni likaJesu sibonga livi Nkosi.